Yes, reka tujye tubaha ikaze za update z'aka kanya aho ibintu bikomeje kugorana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No umuvuno ukomeye ihuriro rya FCM23 ku mugambi ukomeye w'ubutasi busa nkaho uri mu mavugurura ry'uyu mutwe ukomeje kugenda uvumbura bamwe mu ba special force bibera mu mujyi wa Goma. N'akantu ku kandi aho tugiye kurebera situation uko imeze ndetse turebe uko byifashe sayingiyi aho nakiriye amakuru akomeye yuko bamaze kugenda bafatamo bamwe mu ba special force ba FARDC bari bamaze igihe kingana n'umwaka wose muri uyu mujyi. Ni mu nkundire kandi tuza turebe imirwano ikomeye kuba muri ibi bice bya Virunga bigaragara yuko ihuriro rya FCR yahagurukiye bidasubirwaho abawazarendo n'aba FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC mu guhangana n'ibitero bikomeje kugenda biterwa n'uyu mutwe wa FDLR na wazarendo. Ibi byagiye bitangazwa na bamwe mu bayobozi biri huriro rya FARDC. Ni mu gihe kandi ikavumo imirwano ikomeye kandi ikomeje sayingiye. Turanyarukira kuri Prenderziz turebe route nationale 5 bikomeje kugenda bihabera ndetse tugarukire mu mujyi wa Uvira aho hari urwikango rukomeye. Ni mu gihe kandi sayingiye zone ya Minembwe ibintu byamaze kuba isibaniro. Ni mu nkunde rero tuze turebere hamwe uko situation ihagaze. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko informa atubwire uko byifashe tumenye uko bihagaze sahi ngiyi. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwabashe kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe mukajya murayikinga nyamuna murayikinge mwinjire mu muryango mugari wa Dema ku makuru acukumbe kandi yizewe. Ni munyemere rero twanzike nge muri kumva kandi mugiye gukomezanya. Nitwa Damien Mugisha ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima waramutse neza? Waramutse neza. Ni urwikango rukomeye kandi rukomeje mu mujyi wa Goma. Ubona yuko umujyi wa Goma winjiyemo ihungabana rikomeye bitewe n'ibitero bikomeje kugenda bigaragaramo kandi binavugwa yuko hakomeje kugenda hakorwa ama operation agiye atandukanye. Mu bikorwa biri kugenda bigaragara bari kugenda abavumbura imbunda mu ngo z'abaturage. Bwana Bizima sahi byifashe bite? Operation imaze igihe nubwo bisa naho byashyushye cyane ku bantu benshi bijyanye n'ibitero byabaye ku munsi w'ejo, ariko iyi ni operation imaze igihe cyane kuri 23 ndetse ifata mu byumweru bibiri kuko ni ikintu cyakozwe muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu nce za Masisi. Urabona ko ni agace cyane utu duce twibasiwe cyane na FDLR kandi na wazarendo zimaze mu gihe muri ibi biturage ndetse no muri iyi mijyi kuko abenshi muri bo n'abana baho bahavuka. Biba bisaba imbaraga nyinshi zikomeye cyane uramutse rero udafite ingabo nyinshi kandi zibasha kugenzura utu duce neza ku buryo iyo operation wayinoza. Byakomeza gutera ikibazo cyane cy'uko guhungabanya umutekano byakomeza bijyanye n'uko ubona ko bari mu nce zitandukanye nyinshi cyane kandi ubona ko na FARDC yabishyizemo imbaraga cyane bijyanye n'ubutasi bwayo na intelligence yagiye kwizakwiza mu mujyi ndetse no mu nkengero zawo. Yes, Bwana Bizima biragaragara ko ikibazo gikomeje kugenda cyiyongera kandi gikomeje kugenda kigira ubukana bitewe n'uko bivugwa ko hari abasirikare ba special force ba FARDC bari mu banyanyagiye muri ibi biturage byose haba mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice. Ibi bikavugwa ko hari umu FDLR ku munsi w'ejo wafashwe wari umumotari usanzwe akora umwuga w'ubumotari. Bari gukora iki mu buryo bwo gukomeza gucunganwa n'abo bamwe bari mu myitwarire isa nkaho ari yo guhungabanya ituze ry'abaturage muri ibyo bice? Bwana Bizima, iki ni igihugu kirimo imirwano, urumva ko kirimo operation z'uburyo bwinshi kandi birenze ubwenge bw'abaturage basanzwe. Ni ibintu bishoboka ko kuba washaka amakuru wayashakira mu bantu benshi, ariyo mpamvu ubona bifashisha inzego zifite ibikorwa zikoramo hano. Ushobora gusanga ari umuganga bikora cyangwa acuruza ubucuruzi busanzwe bworoheje abikora. Rero intelligence ziri mu bice byinshi cyane, ntabwo ari ikintu gitangaje cyane. Igihugu cyose kirimo intambara kirangwa n'ibi, ariko ubona ko FARDC yabishyizemo imbaraga ku buryo burenze muri uyu mujyi wa Goma
umuntu uwo ari we wese ubu ngubu ashakwaho amakuru cyane ku ruhande rwa M23 kuko nta muntu n'umwe bizeye kandi nta n'umwe utabikora bijyanye n'abo bagenda babasha gufata bakabasanga mu bikorwa utakekaga ko yabigiriramo ubugambanyi. Ariyo mpamvu ubona ko operasiyo ya M23 iri gukorera mu bice byinshi kuko intelligence ziri muri uyu mujyi zitaratahurwa ni nyinshi cyane kandi ubona ko ziwumazemo igihe. Ariyo mpamvu ubona hagenda haboneka iyi mitwe isa naho yinjira mu buryo bwa gisirikare igaba ibitero mu duce dutandukanye, ubona ko itari kure ndetse amakuru ahari nuko ibikoresho byinshi bifashisha bimwe bibitswe hano muri uyu mujyi mu ngo z'abaturage ndetse n'inzu zihariye zitarabasha kumenyekana. Yes, nibyo. Nyuma y'uko umbwiye ko bazanye umuti udasanzwe wa special force w'ihuriro rya AFC M23, urabona hari umusaruro uri buze gutanga? Biragenda bisa naho bifata intera bihinduka bijyanye n'amakuru agenda atahurwa kuko ubona ko harimo benshi bagenda bafatwa mu buryo butandukanye. Mu bihe bitambutse bumvise ko hariho style muri FARDC y'uko bafite umugambi wo kujya bagenda bahumanya abasirikare ba M23 bakorera ahariho hose mu bice bitandukanye. Rero ni ikintu ubona ko batangiye kugira benshi bagenda bafatwamo, uretse ko M23 itagikunda kugaragaza abafashwe no kubavuga, isigaye yarabigize ibanga kuko iyo babivuze abo bahuje ibikorwa bahita batanga amakuru mu buryo bwihuse bakayabona bitabagoye. Rero ntabwo bakibasha kubivuga, ariko benshi batangiye gutanga muri yombi aribo bari kugenda bagaragaza abo bakoranaga n'uburyo badeployinze muri uyu mujyi n'inshingano ndetse n'imigambi bari bafite. Yes, Bwana Bizima, biragaragara ko n'ubundi nubwo urwikango ari rwose muri ibyo bice, biravugwa yuko saa iyi ngiyi muri parike zose hari kumvikanamo imirwano. Ese ni igihuha cyangwa imirwano koko yaba yamaze kugera muri izi parike za Virunga ndetse na Nyiragongo? Niko bimeze. Izi ni pariki, urabona ko Nyiragongo yo ni iminsi itambutse igera mu cyumweru imirwano yari ikomeyemo kuko babashije gusheringayo cyane bakoresheje imbunda z'umurengera zirenze zifite imbaraga zikomeye bijyanye n'ibikorwa basenyaga, kuko hagaragaraga ko harimo umunara w'itumanaho bari bamaze gusa naho bubaka kandi bari yagiye kwifashisha mu buryo bwa operasiyo bari bateguye muri uyu mujyi wa Goma. Ariko ni amakuru ari ko uwo munara wangijwe kandi bagishakisha ubutasi bukorwa na drone ku ruhande rwa M23, ububiko bw'intwaro muri iyi pariki ya Nyiragongo kandi burimo bunakomeye cyane mu makuru ahari ariko butarabasha kuboneka neza. Ni operasiyo rero irimo na magingo n'aya itaravamo kandi yakomereje no muri kiriya gice cya Virunga. Ubona ko binagoye cyane kuba hano hantu hakorerwamo operasiyo kuko kuva mu myaka irenga 15 hadakunda kuberamo operasiyo bijyanye n'uko ari ibirindiro bikomeye FDLR yubatsemo imyaka myinshi, kandi ubona ko kuvogerayo biba bisaba imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru. Yes, ubu imirwano iri kumvikana muri Virunga, n'icyo ubona akiri buhindure bitewe n'uburyo ki izi nyeshyamba za AFC M23 zavumbuye uburyo bwose bw'iri huriro rya FARDC? Mu buryo bwo gushaka umutekano urambye ni imyanzuro ubona yabaye nk'ifatira byikubagaho. Ubundi ntabwo bakoreraga mu operasiyo muri pariki ya Virunga cyane ngo bayinjiremo yose, ariko byabaye ngombwa cyane mu buryo bwo gushakira umutekano uyu mujyi wa Goma ku ruhande rwa M23. Ni ikintu ubona ko ari operasiyo yateguwe cyane kandi irimo ubutasi bwa drone nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko ikigiye gukurikira ni urusaku rw'imbunda ziremereye ziri bwumvikane kuko arizo ziri bwifashishwe cyane mu buryo bwo gusenya ibirindiro byari birimo kandi biri mu ntera y'uyu mujyi wa Goma. Rero ni ikintu ubona ko M23 yagihagurukiye bijyanye n'uburyo ibona ko yajya ihora muri sabotage buri gihe zo gushaka imibereho kuri iyi koalisiyo irimo, kuko ubona ko kugira ngo babone ibyo bifashisha byabagora bijyanye n'amayira barimo ndetse no kuba byava muri operasiyo zabo zindi ziri kubera muri Masisi kugira ngo bagire ibikoresho babona ndetse n'ibyo kurya byabagora cyane. Ariyo mpamvu bifashisha kubikura hano muri nkengero z'umujyi wa Goma, ariyo mpamvu ubona ko M23 afashe umwanzuro wo kuba ikorera operasiyo muri iyi Virunga ku buryo bwo hejuru. Yes, nibyo ibyo ngibyo n'ubundi urabona yuko
bikomeje kugenda biba muri ibyo bice, ariko biravugwa ko no muri parike ya Kabuzibyega naho ibintu byamaze kuba iberenge, ndetse ukabona yuko batangiye kugaba ibiciro hafi neza no ku kibuga cy'indege. Ibi birasigura iki bwana Bizima? Iki ni ikintu kiriho kimazemo n'igihe, kuko izi pariki iteka ryose urabizi igihugu kirimo imirwano, uretse na FARDC ingana ifite ubuso bungana gutya n'igihugu gitoya, ahantu hose hari ubwihisho niho hantu hakorerwa ibintu by'ibanga kandi bikomeye. Rero kuyifashisha kuri coalition ya FARDC na FDL na Wazalendo bakifashisha pariki ya Kabuzibyega ni ikintu cyumvikana, kuko urabona ko muri Warikari inyuma hariyo ingabo zirimo zisa n'izirwanira za M23 zisa n'izinjiyeyo, kandi ni nko mu mugongo w'iri shyamba uvuye kuri iki kibuga cy'indege. Rero ako ni agace batajya kwisanzuramo, urumva ko kugira ngo babone ibibatunga cyane kuri ishyamba barikoresha ari benshi, biba ngombwa ko basohoka. Uzabibona kenshi ahantu hari pariki hose sabotage izajya ihoraho, kuko ntabwo waba mu ishyamba utarya. Ibyo ni ibintu umuntu wese agomba kwiyumvisha, kandi nta ndege zibamenaho ibiryo, nibo babyishakira. Inshuro nyinshi bagaba ibitero gutya by'imbaraga ndetse binakomeye, ku buryo bashobora no kugufatana igice ugenzura, ariko ikiba kiri imbere ya byose ni uburyo bwo gushaka imibereho, ibyo kurya ndetse n'ibyo kwifashisha, yaba imiti n'ibindi byose bakwifashisha mu buryo bwo kugira ngo operasiyo ibashe kuborohera. Ariko iki ni igice kirimo coalition nini cyane muri iri shyamba, ubona ko isaha iyo ari yose urangaye muri pozisiyo irimo ku ruhande rwa M23 bashobora guhita babakora agashya rwose, bahabambura cyangwa bakanabafatana n'ibindi bice byinshi, kuko coalition zirimo amakuru ahari nuko harimo abasirikare benshi cyane ba FDL ndetse na Wazalendo. Iyi ni route nationale 5 aho bita za Kasambara, aha ni hafi na Plaine de Ruzizi. Biravugwa yuko hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'imbunda ntoya ndetse n'imbunda nini zisa nkaho ziri gusubiza inyuma umwanzi. Ni kuri ruhande bwana Bizima? Ni uruhande ubona ko kuva ku munsi w'ejo ubwo bageragezaga gusa naho bagaba ibitero kuri M23 muri kino gice, yabashubije inyuma ndetse inabarasaho bikomeye cyane. Bigaragara ko ari pose ya FARDC ndetse na Wazalendo basubiye inyuma ibirometero bigera muri 6, aho bashingiye ibirindiro hashya. Rero urumva ko aho bari batakaje icyo ni igice cyasigayemo ingabo z'u Burundi na n'ubu zikihari. Rero M23 ntabwo yigeze yadivasinga ngo ikomeze ise n'iguma mu birindiro bari babakuyemo, yagumye ahira. Ahubwo hari ikiriho cy'uko Wazalendo n'ubundi bagisa n'abavayo bagaba ibitero ku birindiro bya M23, ariko bakarasira kure bakoresheje imbunda z'umusada arizo ziri kumvikana. Ni ikintu rero ubona ko kitari kuvugwaho rumwe cyane na coalition, kuko ubona ko muri Sud Kivu hano hari imyanzuro iri kugenda ifatwa na Wazalendo mu buryo butandukanye, n'amabwiriza FARDC iri kugenderaho. Rero ni ikintu kiri gutanga umwuka mubi cyane hagati yabo mu buryo bwo kudahuza, kuko FARDC mu buryo yari gutegura intambara zayo ntabwo yabigenye ko muri kano gace habamo kugaba ibitero, ariko Wazalendo yabikoze ku munsi w'ejo ihubutse isatira ibirindiro bya M23, kandi mu birometero bike cyane. Iyo wageze mu kilometero kirenga ku birindiro by'ingabo zindi kiba ari ikibazo gikomeye. Niho havuyemo kuraswa rero bitunguranye cyane, ndetse ubona ko n'ubusobanuro bwa Wazalendo zatanze FARDC yanze kubwumva neza ko bahubutse kandi atari wo mugambi bari bafite. Rero n'ubu ngubu ntabwo biramenyekana neza niba M23 yadivasinga igana mu bice barimo ku buryo ishaka gusa naho ihagura ngo ihagumane, cyangwa se akabari atirari imbunda z'umusaga za Wazalendo bafite bari gukoresha mu buryo bwo kuba banze kwa divasinga, bakaba bari kurasira kure mu buryo bwo kugira ngo base naho bahungabanya M23 mu birindiro bisa naho bibegere. Yes, bwana Bizima, birumvikana ko ibintu bitoroshye kandi bikomeje kugorana. Mu Minembwe ho biramutse bite ko ku munsi w'ejo bari barimo babyina insinzi MRDP twirwaneho kubera igikorwa gikomeye cyo gufata Mitamba, yabaye isibaniro kandi byari byageze ku rundi rwego. Biramutse bite saha iyi ngiyi mu Minembwe? Yego, mu gitondo cy'uyu munsi ntago babyutse bakubitana, enda bimwe bisanzwe, ariko
ku gicamunsi cy'ejo nyuma yo gufata ako gace ka Mitambo uvuze, n'ubundi hari atse basatiriyemo cyane ya Kirungwa, ndetse ibamo n'imirwano ikomeye ku buryo na n'iyi saha isa naho icyumvikanamo mu buryo gusa naho batigeze babona agahenge k'ijoro, kuko wabonaga ko FARDC itashakaga gutakaza aka gace ka Kirungwa bijyanye n'uko bari bamaze kunyagwa Mitambo, kandi iyi Kirungwa urabona ko iri mu ntera zitari ndende cyane kugira ngo ube wagera mu nkengero zo hejuru ya Uvira. Ubona ko ariyo mpamvu hasa n'ahabaye isibaniro rero mu gitondo cy'uyu munsi, bigaragaye ko hari posi izamutse mu buryo bwo gutanga umusada, kuko ubona ko bari bahari bari bamaze gutanga raporo y'uko umwanzi bafite ari mwinshi cyane kandi ari kubarasa abari hejuru, rero bigoranye kuba babasha gusa naho batinda muri ibi bice bahagenzura kuko byari bikomeye cyane. Rero ubu ntago haramenyekana neza kuri iyi minota umuntu ufite hano Kirungwa neza, ariko ni imirwano iri kandi hari ibirometero bigera muri 4 uvuye hano za Mitambo. Yes, nibyo, ariko bwana Bizima, wenda muri update z'aka kanya hari ibyo wenda nshobora kuba nibagiye kukubazaho, nawe ushobora kuba uzi, wadusangiza kugira ngo abakunzi bacu bamenye uko byifashe nk'uko twabibasezeranije? Yego, ni amakuru mashya yari muri Walikale, naho ni imirwano iriyo, ubona ko ishyamiranyije hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo, zisa naho zitari guhuza neza n'imyanzuro FARDC irimo gufatira Wazalendo ku bayobozi bayo babiri, harimo General Kirikiko Mirimba Mwanamayi, ni umujenerali wa Wazalendo, ndetse amakuru ahari nuko yafunganywe n'uyu generali wundi Masubaho Karimba, bose bafungiwe ngo ko barimo gukora ibyaha by'indengakamere bijyanye no kusahura abaturage ndetse no kubayogoza ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe bakahatakariza ubuzima. Ari ibikorwa ngo bamazemo iminsi bakora, kandi ubona ko bisa naho bimaze kurenga ku buyobozi bwa FARDC, ari amabwiriza bagiye babaha kenshi bababuza gukora ibyo byaha, ariko banze kubivaho. Rero byabaye ngombwa ko bafata umwanzuro wo kuba bafunze iyi mitwe bayoboraga, rero ikaba yasisiye muri Walikale ivuga ko batarekuwe hari bubeho irasana rikomeye cyane hagati yabo na FARDC, kandi ubona ko banabaye nk'aho barema pozisiyo zabo zihariye mu buryo bwo gusa naho bitaza FARDC yari isa naho bari mu birindiro bisa n'ibiteganye. Rero ni ikintu ubona ko FARDC itarafataho imyanzuro niba aba bantu bari burekurwe cyangwa hashobora kuvuka imirwano, kandi ubona ko Wazalendo muri ibi bice irimo gusa n'isuganya yiyegeranya ku mabwiriza y'abungiriza b'abo bagabo, mu buryo bwo kugira ngo bongeranye imbaraga habaye biramutse bibaye ngombwa ko hari ibitero bitaza kubagora kuraswa batatanye. N'ayo makuru nakongeyeho ari navuzeho. Yes, bwana Bizima, reka tugushimire, n'ubundi update zo nakagaruka ukomeze utumenyere uko byifashe, n'ubundi reka tusezeranye abakunzi bacu ko tuzajya tubaha updates z'ukuri kandi zitarimo amakabyo nkuru nk'uko twabyiyemeje, bwana Bizima. Yego, murakoze cyane. Reka tukwifurize kugubwa neza muri iki gitondo, n'ubundi biracyari mu gitondo, ndetse no guhirwa mu byo uri gutekereza cyangwa mu byo uri gukora byose. Yego, namwe murakoze. Namwe bakunzi bacu ba Kigali Lion News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, twihanganisha abatameze neza, navuga abafite ibibazo, abarwayi, ndetse n'abari muri zone y'intambara, tubifuriza kubyakira kuko Imana niyo ishobora byose, kandi ibi byose ni ku mugambi wayo, kandi nzi yuko ishobora byose. Nawe izere ko ishobora byose, hari igihe ibi byose bizarangira. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.